Samsung amaseka usavele waliqhofa lelo dosha elinomkenenezo oyibi kalokuqala kwenqayizivele yohlelo lesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Siyabingelela mbukelo lapha engudwini embongolwane nalapha enkolokotho. Angithi phela njengoba nje sesitholakala ku-SABC Plus njengamanje sesinqamla nje zonke ke indawo umbukeli ngoba phela sikumakhala ekhukhwini wakho. Igama lami ke mina nguNoxolo kwaMwalihle abanganelimhlophe kuyihlabathi zolwandla ngihambe ngedwa ngihamba nomadlongothi. Hayi mawusolwandle ngibiza ekhaya impela. Awu ayike mbukeli masifulise ngalensasa yango lesithathu umhla wama-29 njengoba ke mbukeli lenyanga siyiqukumbela ngomso into endinoyithetha nje kukuba hey lisigqatsile de yasigubhula nasemathunzini elilanga mbukeli inxalabo ke yokuba njengoba singena ke ngoku apha ehlotyeni ingaba sizawuphatheka kanjani hayi jonga siyibhule siphelephi lemililo yamadlelo ingapheliyo. Asisithi ke mbukeli rhwaqo kuvimba wethu namhlanje sakubeke sinazo ezisamatheni sinazo ezemidlalo isimo sezulu into nje mbukeli ezaqhubesa kulondawo ukuya qiniseka uqhishi awuqhishalazi ubukele inkqubo yakho ithandayo iEkhaya Jikelele njimlo ke ukhalo saka lubisi umadlongothi maziphuma mshukuma mbukeli weEkhaya Jikelele masijonge eziphala phambili kule yure. It is quite a sad incident. It ended our effort to move towards zero harm. Umongameli we-AMCU mnumzana Joseph Mathunjwa umemelela ukuba bathwaliswe uxanduva baphathi bemigodi. Zikhatyiwe inkokheli ye-IFP zityholo zokuba ubuso benkokheli yombutho okhothamileyo umntwana uMangosuthu Buthelezi buza kuba kwiphepha lokuvota. The new board immediate task is to ensure the position of the CEO is advertised and filled as a matter of urgency. Isiqoke ibhodi elisha inhlangano elawula isibhakela kuleli izwe kanti uSifiso Shongwe nguyena sihlalo omusha waleli bhodi. Hey, singambiza no chup. You know what it is ngubixhosa lona hlala ubukele ekhaya Jikelele from Monday to Friday sikuphathele zemidlalo, entertainment and current affairs. Ungaphoswa. Umongameli we-AMCU mnumzana Joseph Mthunjwa uthi mabathwaliswe uxanduva babekwa amatyala okubulala abaphathi bemigodi ngenxa yezehle ezithe iqolwe suba imiphefumlo yabantu kweli candelo emva kokuba kubhubhe abasebenzi mgodini abali-11 kunye nomgodi we-Impala kulandela ingozi ehle emathunjini omgodi. Inzolo enganyamezelekiyo kulandela isithwakumbe sengozi emgodini esube imiphefumulo eli-11 konzakala abasebenzi abangaphaya kwama-70. Siphatheka kahle because abafowethu balimela abanye basezibhedlela abanye basoleki. Alinothi safe singenathi asikho safe because ayonto eyenzeka ilanga nelanga leyo but isethusile nathi. Zange sivele lento yenzeka lapha eImpala into eqala ukwenzeka lento yilena singasiphatha ngayo kuba uqhawuke intambo yekhichi. Ngokutsho kweziphathimandla zomgodi iImpala Platinum iphulo lohlangulo lithathe iyure eziqabeleyo eshumini. Our rescue operation started at 6 o'clock last night and by 7 o'clock this morning we were able to clear all employees impacted out of the underground workings. Umphathiswa wezimbiwa namandla umnumzana Kwedemantashe uthi esisehlo sishiye ichaphaza elibi kumatiletile ukuthibaza ubhubhane kwimigodi. It is quite a sad incident. It ended our effort to move towards zero harm in the industry. You remember that in 2022 we reduced the number of fatalities to 49. That was the lowest number. Nakubeni kunjalo imanyano iAMCU ayifuni nokuva oku imemelela kuthwaliswe uxanduva abalawuli belicandelo. AMCU has been calling for the amendment of Mine Health and Safety Act for these company bosses be really accountable, especially to be charged with culpable homicide. Because some of these accidents are repeatable accidents. Kanti ke ngokwe-Impala Platinum i-75 eyonzakeleyo
ileqiswe esibhedlele logama abasebenzi abalishumi bekwimeko emandundu. Umndeni waseswalala eMpumalanga ufuna ukuba kukhululwe isidumbu sikamama walomndeni owaphangalala ngesikhathi kuqubuka umlilo emzini wakhe ngoNtulikazi nonyaka. Lomndeni uthi uzame konke ukunxusa iziphathimandla ukuba zilekelele kepha kwanhla ngayimuka nomoya. Usapho oludinga ukugqithisa inhlungu sele kuphanse ibezinyanga ezintandathu olusapho lohlelwe sisithwakumbe. Umlilo waqalwa likhandlela ngelixa kuhambe umbane. Kukrokreleka ukuba uKate Mbuyane watshiswa ngumlilo ekobude obuthongo. Umzimba wakhe nowawutshe wangqunqa wafunyanwa ngumntakwabo. Usapho lwakhe luthi lwehliswa lusenyuswa emva kokuba umzimba wathathwa uyokwenziwa ufaniso lwencindi yofuzo. Amaphoyisa abita labe forensic bafika abe forensic bamthatha bahamba naye bathi the following day ngithathe liphoyisa ngenalo le engodini. Uma sifika lena bathi kufuna bamthathe ingadi nebantwana bakhe bayithumele ePitori. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo olusapho lwaphinda kwakho lazama ukufumana umzimba kodwa lwabuya lulambatha. Lusakhwanqesekile ke ukuba kutheni kuthatha ixesha elide kangaka ukufumana umzimba. Sifuna nedi ukuthi barelease lesidumbu sakhe sibuye kuze nathi sitokhona ukuchubeka nempilo ngoba enyalo uma solo ale emoshari kithi kuyastraumatize. Abakwantsasana bathi kudingeka kufumaneke ubungqina bengcali phambi kokuba ukhululwe umzimba. Sathatha ama-samples aye for forensic laboratory silinde lama results. Imiphumela mayiseyibuyile isho ngempela ukuthi umzimba wakamBuyane sabanikeza wona. Amapolisa aqhube ngelithi imeko okanye iziganeko ezikumila nje kuye kulindeleke ukuba zingathatha ixesha elide. Abahlali bengingqi zasemsengeni nendawo ezingqongileyo kwiphondo laseMpuma Koloni banento yokubachwayitisa phambi kwexesha leholide. Indlela yabulala imiphefumlo engama-29 kwingozi yebhasi yango-2019 ilungisiwe yayitha. Lendlela ebubugocigoci kumahlandinyuka enduli nendutyana ezihlaza isinge kwindawo yokuzonwabisa kunxweme iWild Coast. Injongo zokuba kwenziwe lendlela kukulwisana neengozi ezithe gqolo kulo mmandla ukwenzeka kuminyaka engephedlulileyo bangama-29 abantu abathi basweleka emva kokubhukuqa kwebhasi. Kungoku nje abahlali bathi banovuyo nanjengoko ngoku bezawuhamba ngaphandle koloyiko. Sibulela ukufumana indlela ukwenzelwa indlela itha sinovuyo. Hayi kwabamandi kakhulu kwafika itha 1-2 bheke edorophini nobuya. Sibulela nesivuyela nebhlorho le yalungiswayo ngoba kaloku abantu bethu baphelela lapha ebhlorhweni. Zinintsi imoto ebezibana zithona phayana. Urhulumente uthi ukwenza okuqinisekisa ukuba iingozi ziyancipha. Ukubana ingayindlela esemgangathweni singabona uhlumo loqoqosho eMpuma Koloni likhula ngeyona ndlela. Kayinto ukubana silisebe sizimisele ukuyenza i-53 kilometers yonke ephela pha eDwesa Nature Reserve. Ngoku sigqibo kwenza uphase 2 elandelayo ngoku nisisacwangcisa ukuyenza nguphase 3 ozawuba yi-15 kilometers naye sicinga fanele bamakaqale kunyaka ozayo. Abahlali bacela urhulumente ukuba aqinisekise ngokuzisa uphuhliso kwidolophu yakuGatyana nanjengoko besithi okutsala abatyali izimali nokhenketho. Dinkululeko Nyembezi, Izindaba ze-SABC eWillowvale. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi uma besilisa bengayiphatha ngendlela eqotho bakhombise uzwelo nokulawula imizwa yabo kungaqinisekisa ukuthi kuphiliswana kangcono ezweni. Lokhu ukusho engqungqutheleni yesithathu yamadoda ePitoli. Sishayela konke sele kuzuziwe lizwekazi Afrika uthi oku kubeka ubomi babantu abangaphezulu kwesiqingatha kwelizwekazi bephila bentshontsho besexhaleni. We are here because we know that men and boys must be at the forefront of the change that must happen. We are also here because we know that there is an alternative to a society
a continent and a world where women are oppressed, discriminated against, and their rights suppressed. Kusenjalo usihlalo we-AU nokwangumongameli waseComoros uthi njengenkokheli abakwazi ukubhutyuza. I would like to assure you of our constant support to always take higher and higher the message in favor of the gender equality and the empowerment of women and girls. We are tired of challenging. We are tired of asking. Today, we're in a world of uncertainties and complexities. Inkokheli zaseAfrika bezikhona zivuke zamuncintupha ngelithi zixolele ukumela ingcemqolo ukuthi lamanje kube kanye ziyakuqinisekisa ukuba zibaxelele ezinkonqeni ogxaba zonke iziphumo zale ndibano ngenjongo zokusiphula neengcambu izixholoxholo ezicatsele izibhekiso kwabasetyhini. It's women. Inkokheli ye-IFP uVelenkosini Hlabisa uzikhabile izithyolo zokuba ubuso benkokheli yombutho ekhothamileyo umntwana uMangosuthu Buthelezi buza kuba kwiphepha lokuvota. Hlabisa uthi ngokolwazi lwakhe zinkokheli ezibambeleyo kuphela ezivela kwiphepha lokuvota lekomishoni yonyulo. Umholo we-IFP uVelenkosini Hlabisa usowachithile amahlebezi athi kunoqhekeko ngaphakathi eqenjini. Ngalempela sonto kuvele imbiko ethi ubuso bukaHlabisa angeke bube khona kuyona ibhalothi masekiwa okhethweni lango-2024. uHlabisa uthi ubuso bomholi bayo IFP nabaholi abanye amaqembu buzoba khona kwibhalothi. The late Prince Mangosuthu Buthelezi is not going to be in the ballot paper. The ballot paper is the exclusion sphere for IEC. All we know, the people who features in the ballot paper are current leaders of political parties. Kunamahlebezi athi kukhona ungaboni ngasolinye ngaphakathi kwiqembu lenkatha phakathi kukaHlabisa kanye nomholi wesifundazwe saKwaZulu Natal uThamintuli. Labaholi bobabili kuthiwa babanga ikusasa laleli qembu. Is a fiction which some people in the media are trying to manufacture in order to create tension within the IFP. I-IFP ikhona kulolu mbimbi lamaqembu aphikisa eNingizimu Afrika azama ukususa i-ANC entambeni zombuso. They must include in the documentation the issues of the Khoi and the San. They must acknowledge the genocides that were committed by settlers to this country against the Khoi and the San. Lolu mbimbi zezenhlangano zezepolitiki eziphikisayo zizama ukususa yona i-ANC entambeni zombuso kuzwelonke kanye futhi naseyifundazweni. Ngingosamkele Maseko kubikela izindaba ze-SABC eKuruleni. Luyaqina uqhekeko longaphakathi ophikweni lwabesifazane lwe-ANC esifundazweni kwaZulu Natal lokuza emva kokuhlakazwa kwe-ANC Women's League esifundeni iHerigwala okuza emva kokuthi nophiko lwabesifazane esifundazweni lwahlakazwa. Ingquthela yokhetha ubuholi bophiko lwabesifazane be-ANC yaba nezitsolo zokungahanjiswa kahle. uNonhlanhla Khoza wakhethwa njengosihlalo walolu phiko ehlula uBongi Sithole Mloyi ngamavoti amathathu nje vo. Ubuholi bukazwelonke bokuphiko lwabesifazane be-ANC babuhlakaza ubuholi obakhethwa kule ngqungquthela. Isinqumo ke lesi esisaphonselwa inselelo. Amalungu ethimba lesikhashana eliqokwe ukuphatha ubuholi besifundazwe asola ubuholi be-ANC esifundazweni ngokungafuni ukwamukela njengabaholi balolu phiko lwabesifazane. In the PEC of the ANC, we are not being invited. That's the status and the current relationship in KwaZulu-Natal. I-ANC esifundazweni ithi isinqumo sokuhlakaza ubuholi obakhethwa engqungqutheleni yango-August sisazocubungulisiswa kahle ubuholi bukazwelonke beqembu. Asizukuvuma ukuthi sidivethwe abantu abathile abafuna sikhuluma ezinye indaba eceleni. Asizukuphendula lokho kwe-Women's League. Esizokuphendula nje ukuthi i-ANC KwaZulu-Natal isebenza kanzima sizoyireturna i-province with an increased margin ka 5%.
Ithimba labaholi besikhashana ke esifundazweni luthi lolu daba selubikiwe kubaholi bakazwelonke. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini. Mbukelo manje sosinjeke eqhungu ngapha ngaseyitolo kodwa mangabe sibuya ungalingeke unyakaze ngoba uza kwethu Kholosa uzobe exoxisana no General Bantu Wolomisa kanjalo ke no Professor uNtsikelele breakfast. Siyabuya emva komzuzwana. Inhlangano yengamele umdlalo wamankomane kuleli boxing SA isinebhodi elisha elizoqala ukusebenza ngenyanga ezayo kuze kube uzibandlela ka2026. uSifiso Shongwe uyena ozohola leli bhodi njengosihlalo ongena ezicathulweni zika Luthando Jack. Emalanga ebhodi yeboxing South Africa sewayabalwa. Phela enyangeni letako bayaphuma ehhovisi njengoba kungena libhodi lelisha. The new board immediate task is to ensure the position of the CEO is advertised and filled as a matter of urgency. I've had the privilege to meet with the new appointed chairperson of the board and raise this matter with him. Kulinzeleke ukuthi umsebenzi ube munyenti lobukene naleli bhodi lelisha lelitawungena kulenyanga letako. Imvuna itemidlalo zezikodwa imemeteleke likomiti lelisha leli bhodi yayo iboxing South Africa lelitawube liholwa ngusihlalo lomusha lo ke kutawube kungusifiso wakashongwe. It's not always easiest to give them people the matchups they want to see, especially when they want to see them. But I think with potential opportunities coming forward, and I think Minister touched upon re-looking at the funding model, there may be opportunities. I always believe that when the money is right and on the table, you can get multiple promoters to come together and agree to certain fights that the public may want to see. Bathanzi balomdlalo wemagolf babona bafuna imvo yinye kusi bavuswe nasebusuku kusiwe sekunjalo siyachuma sibhakela. Mina ke ngingumduduzi Sindlovu leti tindzaba SABC ngisepitoli. uCheslin Colby ogijimela amabhokobhoko anqoba indebe yomhlaba ebholeni lombhoxo uthi uzizwa ethobeka ngokuthi uzodlalela iqembu elilodwa nokapteni weqembu laseNew Zealand uSam Kane. uColby noKane bethulwe njengabadlali abasha beTokyo Suntory Sangloyath eJapan. Yeah, it'll be awesome to play with Cheslin. It'll be nice to have him on my team instead of running around trying to catch him. He's someone who I've admired as a rugby player for a long time. So it's been awesome to get to know him and excited to take the field with him should we get the opportunity and to get to know him and his family a lot better. Who I'm excited about playing. I think hopefully Dane Coles is playing for Kubota round 1. We can go up against each other. There's quite a lot of Springbok players in the top league, which is obviously exciting and going to be quite strange to play against each other because we used to do that back in the Super Rugby days. So yeah, exciting to facing a few of the boys over here, and then yeah, just to share the field with Sam. It's obviously a massive honor and privilege. The captain of New Zealand, so. For him to be a part of Suntory it's massive for us. Abadlali abasafufusa emidlalweni wekhilikithi elokishini iWoma eBhayi banikwe ithuba eliyingqayizivele locijwa amakhono abo kulomdlalo. Umdlalo weqakamba akadumanga kakhulu kule lokishi yaseWoma. Sithetha nje kulindeleke abadlali beqakamba abasakhulayo bachithe ixesha labo elininzi apha ngexesha leholide. Eliphulo leqakamba lasekwa ngonyaka 2017. No, ndivuyele kakhulu bhuti. Ithathe ixesha elide but uzibona inethi zakhiwe zilapha abantwana bedlala. Yona nto enqonda ingqumisile namhlanje. No, we're fantastic. We're quite excited about this project. It's more a cricket development project apha eWoma. Uluntu lwalapha kuquka nabadlali beqakamba balamkele eliphulo. Cricket iyadlalwa apha, umbhoxo iyadlalwa apha, soccer iyadlalwa apha, igalufu iyadlalwa apha. Kodwa ke lonto ithetha lonto bifuna abazali notishara noluntu lonke at large. Kasi fumanele privilege since after so many years like sidlulile, but now ngokulo nyaka ngo2023 sikhona and sine sponsors esifikileyo. Abadlali abasakhulayo beqakamba baza kuphuhliswa apha kulamaziko ozilolonga.
Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha kwinkqubo-ndaba yakho esasaza ulwimi lwesinguni SABC lihaye igama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Hlabele mkamakembukeli inkokheli yombutho United Democratic Movement UDM ngamafuphi unjengele bantu olomisa ubongoze ikomiti ejongene nezobuntlolo ukuba iphande ingxelo eyothusayo ethe yakhutshwa ngowayesakuba ligosa lezobuntlola uThembi Majola nowayetyhola ijaji zeli ngobuqhophololo. Siyasamkrweca ke unjengele wolomisa ukuba azosichazela ngesindululo sakhe nokuba ke unjengele ucinga ukuba kungavela ntoni xa kunokuphandwa. Sikwapaneleke nakwingcali yezopolitiko umnumzana Ntsikelelo Breakfast. Masinibulise njengele wolomisa nawe mnumzana uBreakfast namkele enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele. Isibusele kwemsasazi nakunjengele. Enkosi kakhulu sibambe ngazibini. Njengele ndicela nje usicacisele ukuba ufikelele njani kwisigqibo sokufuna uphando ngalento ithethwe nguMajola. Xa ndifunda le report ibhaliwe ngulo mama ke kuthiwa nguMajola eyibhalela ipresident echaza ke into yokuba kukho ingxaki noluhlobo. Lo report ke ndithanda kuyifunda ndaqonda uba andinakuyisa kwenye. Okokuqala xa ithetha ngee-judges umuntu bezawuthi mayiye kwi-Judicial Services Commission JSC, but ireport le yabe ithetha ngokufelisa kwayo i-JSC leyo no mention ke i-judges eziphambili kwalapha kuloo JSC. Ndabona kuba awunqaza uqini apha mandiyithumele le nto kwi-Joint Standing Committee se-Intelligence. Sona sine-powers, sine-tools zoba singakwazi ubiza u-DG lo. Akho mntu unozabize i-head ye-intelligence njenga abuze into njengale. Mandiyise phaya bona bazawukwazi umbiza. Ndiyenza ke loo nto ndine-experience ndaseva kulaa committee. Laa committee inawusamona nabani na kuthe mama nantsi into esithiwa ibhalwe nguwe yazi aphendula athi uyayazi okanye akayazi. Then ikomiti ke ngoku ino-recommenda to head of state uba basuggesta i-mechanism ne-methodology emayilandele to investigate this matter okanye bayise direct okanye barecommende uba mayenziwe i-inspector general ye-intelligence. Then izisubmithe loo report ne-findings zayo kwikomiti ise kwi-president. So ndenze loo nto phaya ke uyayirija ileta le yam lebe ndiyibhalile ayikhange ndikhuphe na-reporting lebe ndiyisepha ndikhuphe nje ileta ethi ndibhalele kwi-intelligence and nakulaa leta andiniki opinion because awunonika i-opinion ngento ethi mayikiqwalasele le nto ubunyani bayo. So that's what I did ke ma. Kuyavakala mnumzana wolomisa into yokubana uyithumele ileta. Ingaba mhlambe kuzawuthi ngoku sele mhlambe uyifumene impendulo? Abantu abaphendulileyo ebendibakopele ileta leyo ilento i-JSC bayi-acknowledgile bona i-research because ndiye ndathi kubo kukho into ethetha ngani apha zilungiseleleni nani nizixhobele nikwazi into niyijonge. But abona abantu bane-authority abazawuphanda ngaba ya. So andikayiboni ke i-response ye-intelligence ayingathi bebene-meeting i-portfolio committee bandiphazamizana. Andingxamanga i-onus ikubo ukuba mabenze umsebenzi wabo.
General Bensazaya kuyo kanye lonke into okubana uye wabe kanti uyaqhagamshelana naye uThembi Majolo njengoko kaloku ngomso izabe kulusuku lakhe lokugqibela kodwa lento usanda uyiphawula into okubana ayilo xanduva lakhe koko liqanduva le state into obana mhlambe baphande ezizitsholo ungathi mhlambe yintoni engathi ivele xa unokuphandwa kwaye ke ingaba mhlambe xa sijonge ne-judiciary system xa mhlambe abanoqiniseka ngokuphanda ingathetha ntoni lonto ngesystem yethu apha eMzantsi Afrika. Yabona le report ngiyabona apha kwi-media lokuyena izilindi the-intelligence committee izaziphandela nayo iyavela ke into ba le report ayibhalwanga uye umama lo koko ibhalwe ngomunye umuntu okuthiwa nguBrink and so on but ke into endihlekisayo into ba ngoku i-intelligence yethu isithipho lohlobo into ba umuntu angavele nje abhale azenze upresident okanye azenze minister in the case enjengaleyo ifamba nayo investigate but uBrink lo ngokwe report le ebhalwe ngu-DG purportedly umcacisile nawo bani obhalele onansikileyo okhalazayo lento kuthiwa i-informant uye umuntu umfakile igama lakhe wayicacisa phaa kulaa report ebethi uyibhalile so lilonke ngoku into ekufuneka siyijongile uthini lo Brink what were the circumstances which led to him uba abhale ezazinto athi judge senses that is the duty ke ngoku ye-intelligence thina sijonge i-content le ibhalwe pha ezitholo nezintoni eyoba ibhalwe ngubani yabo leyo bayisothisha out but kutheni kuthethwa ngezinto ezi-serious kangaka njengana even nakulanto yezondo commission iyavela phaa uboma ikhona imismash might investigate la so that's my interest andinayo yonke enye imfungufungu lesicaleni njengele ke phawuleka into yokubana sesizawuqhagamshelana naye kaloku uProf Breakfast kuba siye saqhawukana naye. Prof, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ndisibulisele ku-Msasazi. Ewe ndiyathemba into yobana uye waziqhawulela enxebeni kodwa ke besisathetha naye kaloku unjengele esitsho into yokubana uye wabe kanti uyayibhala ileta eyithumela kuyo kaloku i-intelligence sithi mayibe ngabo bachophele baphande kunjalo nje uyatsho into yokubana kule leta zange mhlambe abe kanti uquka i-opinion zakhe eyona nto ayifunayo kukuba kube khona ubulungisa kuphandwe nzulu. Ungathini Breakfast ngesindululo sikanjengele kuba kaloku nomthetho uyangqina into yokubana kufuneke iparlamente izimele geqe kananjalo nenkundla zamatyala ngoku xa sizawubona ingathi mhlambe kukhona le conflict of interest ingaba kuqhubeka ntoni ungathi mhlambe uphawula ngelithini kuso isindululo sika General Ulolimisa. Qala Msasazi bendinengxaki ukuva intetho kanjengele phathi ndivile pha napha so ndizawuthi Msazi into bangaba kwintando yesininzi indima edlalwa ngamaqela aphikisayo ibalekile uqinisa idemocracy yethu asikwazi ukuthi xana amaqela aphikisayo ezama udimanda ingcaciso kubantu abaphetheyo irongo lonto bayenzayo because indima yamaqela aphikisayo njengoba nawe uye watsho kwintshayelelo yakho into bangaba iparlamente izimele lento kuthiwa yi-separation of powers kanye checks and balances so enye yezinto ezintshayelelo ebangele into bangaba lenkqubo even unjengele athetha ngayo kuthiwa si-state capture iqhubekeke inganqandwa into bangaba iparlamente njengoba enye ye-findings zakajaji zonto zisitsho iparlamente khange wenze umsebenzi wayo so I think mna unjengele lento ayenzayo funeke siyamkele
siqhwabela izandla sibone kodwa uba ngaba iziphumo zizawuthini na. I cannot say uba ngaba urongo galento ayenzayo. Now elisebe a complainer ngalo okanye athetha ngalo intelligence state intelligence in particular, because zininzi intelligence agencies as now sazi kuko DI and nansika crime intelligence. Now intelligence apha eMzantsi Afrika zawuthi ke after 1994, not during the apartheid, inembali yokungena kwimiba yezopolitiko engangeni kuyo, in particular imiba yaka ANC kanye imiba yombutho ophetheyo, yenze izinto ekungamelanga uba ngaba iyazenza. Because i-role ye-intelligence kuku protector i-territorial integrity of i-country, okanye kuku to make sure uba ngaba into ye-national security ijongiwe. So I think imna into right ndiyavuya that umenshina Inspector General, I think ngumuntu o relevant ano complainer kuye and usando appointwa. So I think he move right in that. I don't think into wrong le. Zikhona indlela zoba ngaba abantu if abaxolanga bakwazi ucomplain. Ndiyafuna ukubuyela kuwe General Holomisa kuba kaloku uye wathi into yokubana this is 54 pages, kunjalo nje uthe wabe kanti uyayifumana le ngxelo wayifunda izihlandlo ezinhlanu 5 times uqinisekisa into yokubana noko njengobutshile eqala into yokubana umnqwazi ingathi noko akaqini ude ube kanti uhlabela mgama ubhalele abo basemagunyeni. Ingaba mhlambe nje uba ngaba uyasinabela zintoni mhlambe ezithe zaqulathwa xebe kuyo le report, ingaba ubuzaza bazo zingakanani, kwaye ke niyathanda ukufumanisa into yobana ingaba mhlambe akhona amagama ejudge athe aqulathwa? Andizukwazi ukunika details wabe kange ndiyikhuphe mna i-report. I-report ndinikeze i-state lento i-Joint Standing Committee on Intelligence. Ngabo ke abantu banelungelo lokuthetha ke bayidispute yonke laa nto ithethwa phaa. So I don't want to mislead the public. Into efunekayo ngoku yokuthi la magama as-judges agcwele phaa kulaa report ziyinyani na. That's what the South Africans want to hear now. Ingaba ziyinyani na. Proper breakfast njengekusitsho unjekela into yokubana akanokwazi into yokuba anikeze mhlawumbe ingxelo ezithe zaqulathwa kuye le report. Ingaba mhlambe singabona ikomishoni idiza kuluntu for public interest kuba niqinisekile ngoku emva kokuba kuvele into yokubana kukhona le report wonke umuntu unomdla wokwazi into yokubana ingaba inobuzaza kangakanani into equlethiwe. Singabona mhlambe ikomishoni izisa kuthi siluluntu. Ayina choice msasazi because kwintando esininzi enye ye pillars okanye ye elements zentando yesininzi okanye ye democracy yi transparency. Abantu banelungelo bangaba bafumane information. Irongo into bangaba kwenziwe. I'm not saying that lento yenzwayo, I'm not saying that, but I'm saying that ibalekile into bangaba bana law process igqityiwe, law information isherishwe kunye nesihlangalala kanye ne public. So I'm sure bangaba ipublic izayinikwa ngexesha elright le information ngoba msasazi enye izinto ebangela bangaba kwenzeke into ezirongo into bangaba ipublic iye ingabina information about izinto ezenzekayo. So but dine confidence that ipublic izayinikwa le information. Njengalozi breakfast yaqonda into yokubana
akuntsuku zatywala okanye kuyo lonyaka ozayo kuzawube kusingathwe zona elections. Ingaba mhlambe unjengele asinomthatha njengomuntu esizothi hayi no uyakhankasa kwaye mhlambe ufuna into okubana abe relevant ukuze ahlale ezingqondweni zabantu njengokuba kusiza unyulo. Ndiyaqonda into okubana njengalwazi eqaleni uye wathi into okubana isigqibo athe wasithabatha sibonise i-integrity yakhe. Ubuza kumsizasi Mingathi ngowami kodwa ke awuthathe ngowakhe usabuwe. Wendiye ndatsho ndathi okay. Hayi msasazi kumba onzima lonibuza wona because you cannot say uba ngaba inkokheli yezopolitiko ayikwazi ukusharisha i-information ne-organ irrelevant ngenxa into yoba ngaba unyulo lusawubanjwa. Because kaloku it means that you are saying that loo nto wrong mayiqhubekeke isenzeka. So if you see we cannot play the card before at the horse and say uba ngaba lento unjengele ayenzayo irongo okanye itheni yathi masimyeke unjengele enze lento unjengele is within his right uba ngaba makaleye i-complaint njengenkokheli enyulwe ngabantu uba ngaba makenze imfuno zabo pha eParliament. So mna andibona irongo mna regardless whether i-elections abanjwa next year kanye nini na awubona into irongo. Yes. Njengele uyanqinelana naye uprof xa ethi yena amawuyeke uzenzele into yakho nawe mhlambe uyathi into okubana oku ukwenzayo ayikuba mhlambe uzama uqhuba ivoti uyanqinelana naye uprof? Liluluvo lwakho nolo asilazi ba isosi yakho ithatha thina yokuthi umuntu xa esenza umsebenzi wakhe uthi campaign for 2024. And sometimes ezinye stupid questions ziyabhidisa. But mandibuyele kule nto uyithethayo. I-UDM uba ungaya phaa kuwebsite yayo uyawufumanisa uba almost every day sifladwa zii-complaints ezifikayo phaa and sibhale ileta siyise kuloo department irrelevant. And if uyaqaphela nalapha kwi-social media yethu siyazipublisha ezo leta sizibhalileyo sizisebantwini ukuthi yini abo bantu basekuthini. Yinto esiyenzeleyo from 1999 because i-administration lesiyawubona umcimbi wayo asiyinqakule nje esithubeni. So siyi-political party e-different. Ngakwenzela umzekelo for instance le nto yee-pensions ndayiqala la process ngo-2018 sisithi maku-investigate u-PIC imali ye-pensions yaphela. Few weeks ago yole UIF imali yayo ekwa-PIC abatsotsi abayitargetileyo baboma yeyi maku-aplayelwe laa mali singayitya pha. Ngapha kwecala abantu besebenza ezimayini nakwezinye iprojekthi bahlela kwemakhaya baphethe i-blue card xa beyofuna imali ye-UIF kuthiwa akho mali. Ububhanqa obunjani obo sithi siphethwe kanti sawuphinde sikutuze kwaba bantu bethu. Nifune ke ngoku nifune uyispina nithi hayi kulungisela u-2024 hayi zipolitics. Phendulani imibuzo le abantu. Prof Breakfast ndifuna ukubuyela kuwe kuba kaloku ezizitsholo zinzulu kakhulu. Zingathetha ntoni ngenkundla zelilizwe ingakumbi kwisidima nokuhlonipheka kwazo kuba siyaqonda Prof Breakfast intobana kwezi ntsuku ezithe zagqitha siyasabona uzondo naye xeka kakhulu uzuma oko kuye kwabe kanti kudala isankxwe kubuzwa ngoba ingaba mhlambe kukhale nyonini xa sijonga kwinkundla zamatyala kwaye ke singajongi kuphela case siyichophele kodwa sijonge on the ground, that is sijonga kaloku ubuqhophololo obugqubayo phakathi mhlambe kwindawo ezifana na kwinkundla zamatyala naseParlamente. Oku kungathetha ukuthini? Where is the credibility of i-judiciary xa sizawubona kuqhubeka izinto ezinje? Kuya ndiyathanda Prof Breakfast into yobana uyigcinanisa into yobana kutheni nje kuzawubaluleka for i-crime intelligence into yobana liphande elityala ngokunyaniseka.
Sasazi kwi democracy wonke umuntu accountable kwesinye istructure. Akekho umuntu ofuneke ebehave okanye ayikho iinstitution funeke ibehave ngathi ke kusezulwini apho iaccounta to itself okanye umuntu oaccounta to kuye ingathi unguthixo. So ku democracy wonke umuntu accounta kwenye indawo for lento ye checks and balances. Now i-judiciary yethu kumna ndicinga ba iqinile but umhlambi zikhona lukusazi apho abantu bakhoyo zikhona ingxaki. That's why funeke kubekho i-control measures ujonga bangaba ingaba abantu basenza umsebenzi wabo na. So andiboni irongo mna bangaba kujonga bangaba ingaba ezizitsholo zinyano kanye aziyonyani na, but andikwazi uconfirma in advance before kwenziwe oluphando lugqitywe ubangaba intoni na ingxaki. But I think inkundla zaseMzantsi Afrika zinembali yobonakalisa uqina nokwazi ukwenza umsebenzi wazo. Lonto le ayithi into bangaba awekho amakhwini bazikho ingxaki ezikhoyo. Yeah, I think ingenza lonto le but uphando lona ndiyalamkela and ndimqhobela izandla unjengele for lento ayenzileyo uzama uqinisa idemocracy yethu. Prof, breakfast nawe njengele olomisa masibambe ngazibini ngexesha leni. Siyathemba into yokubana ngolusuku lwanamhlanje luzoba luhle kakhulu kwaye ke njengoku sithi into yokubana uphando okanye ijustice mayidlale indima yakho sibamba ngazo zozibini. Enkosi kakhulu. Right, imbukeli we Ekhaya Jikelele abo ke besithetha naye ibinguye unjengele bantu olomisa oyinkokheli yombutho iUDM nomhlalutyi kaloku besiqhagamshelene nayo wezopolitiko uGqirha Ntsikelelo Breakfast. Besixovula ke ngesindululo esakhe uGeneral olomisa sokuba ikomiti ezobuntlolo mayiphande izityholo ezithe zenziwa kaloku ngowayisakuba ligosa lezobuntlolo lisithi ke kukho urhwaphilizo kwijaji zelilizwe. Sinobuzaza kakhulu ke mbukeli ezizityholo Gqebe ngoba konkwentando yoluntu inkundla zidlala indima enkulu eqinisekiseni ukuba ubulungisa buyenziwa ngendlela elinganayo nefanayo. Akukho kuthatha zigqibo zikhetha cala, i-separation of powers. Ingaba wena bukeli apho ekhaya uthini ngale ngxoxo siyixovulayo? Masithi ke qhwi evenkeleni iqiniseka uqusha lazi ubukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi usahlanganyele kanye nathi. Kanti mangabe siqhubekela phambili nendaba esikuphathela zona, inkampani yakhe futhi ekhiqiza imoto iVolkswagen iwakhahlele ngazo zoyimbili amahemhemu athi ihlongoza uqoqa konke okungokwayo iphuma iphele lapha eNingizimu Afrika. Umbukeli bekuneyintsolo phela ezithi lenkampani ithi seqala ukuba umqansa ukumelana nezindleko ezidalwa igaba eziphezulu zokucisha konga ugesi lokhu nje ziwukhahlameze njalo umnotho wakuleli. Lokho ekudala ukwesaba kwazise phela umkhakha okhiqiza imoto kuleli ubalwane eqashe isibalo esiphezulu sezisebenzi kuleli unjalo nje ufaka u4% emnothweni wezwe. Ukucubungula kabanzi ke mayelana lamahemhemu nokuthi asho ukuthini angaba futhi namthelela muni ezweni. Semukela ke usomnotho wenkonzi investment uOwen Nkomo. Mnumzana uNkomo sikwamukela lapha ekhaya Jikelele, sibonge ngesikhathi sakho. Ngiyabonga namdadewethu kubalana ngiyababingelela ababukele emakhaya. Njengosomnotho umfaka Nkomo nakuba iVW ichitha ukuthi ihlongoza ukushiya kuleli, kodwa wena mangabe ucubungula ngokwakho engabe lamahemhema nalo yini iqiniso noma cha? Ayathi amangisi where there is smoke there must be fire dadewethu. So ngicabanga ukuthi kungase kwenzeka ukuthi into mhlawumbe okusaqoqwa ngayo ngaphakathi emahhovisini kwaVW noma kungakenzeki isikhathi masihamba kungase kwenzeka ukuthi ba-announce ukuthi cha mhlawumbe sesiyanciphisa i-production leyasehuha la ukuthi iVW ine production plant yakhona. I-challenge esiyibona lana ukuthi ama-companies amaningi asebenzisa ugas ukuze akhiqize ama-products awo legenge kwi-mining nalabantu abaku-manufacturing abafana no-VW bangaphansi kwencindezi enkulu ngoba uma uproducer ngama-volumes amakhulu sokuthi usukudinga ugesi omningi. Njengoba ngikhuluma nawe ugesi uhamba izolo ngiyacabanga ngabo 8
ebusuku awukabuyi. So you can imagine ukuthi if I was a manufacturer ngabe nginenkinga enkulu ethi angithatha ibudget obekumele ukuthi imali engiyinikeza ama shareholders ngiyithathe leyo mali bese ngithenga an alternative source of gas ukwenzela ukuthi umsebenzi uqhubeke. But ke siyobona sekuqoqwa dadewethu ngoba uVW lento okukhulunywa ngayalana noma imanagement engaphika. I think ayikho icompany South Africa edinga ugesi omningi engakwazi ukudependa on isupply yakwa Eskom ngoba Eskom ubesitshela emasontweni edlule ukuthi lezi indaba ze load shedding they are now behind us, kodwa sesiphindele futhi sangena kuye load shedding schedule ethanda ukuba worse kunalokho bese kubona ngaphambili. Ayi ukucisha kogesi phela into ebhekene impela nezwe lonke nje obeke lokho kubuya kucindezela kakhulu ke osomabhizinisi abasafufusa. Engabe mnumzana uNkomo thina ke njengezakhamuzi uthi siyaqonda kodwa ukuthi ujule kangakanani umthelela we load shedding lapha ezweni? Well, ngibona ngathi siyawubona umthelela wa load shedding dadewethu ngoba umuntu mengena eshop emakhaya koNtuzuma kwaMashe eMlazi nakuphi uyabona ukuthi i-load shedding particularly affecta ama shops ngokunciphisa isibalo samahora abangadayisa ngawo. Kanti ke njoba sixoxa ngo-VW I'm sure ukuthi abafowethu laba bamapholo namanye ezinye imoto eziqhamuka kwa-VW bashaya uvalo kakhulu. I-productivity definitely siyabona ukuthi iyasithinta. Uma ungenayo i-generator, uma ungenayo i-inverter, kusho ukuthi uhlala emnyameni for isikhathi eside. Okuyinto engibona ukuthi ibuyisele emuva izwe lethu ngokukhula ngokomnotho we-GDP. So kubalekile ukuthi uRamogopa nethimba lakhe lapha ku-department ebhekene no-Eskom nayo yonke nje management yakwa-Eskom baqhubeke besebenza ngokuyikhandla ukuze sibe ne-consistent supply of ugesi wona dadewethu. Njengoba ngikhuluma nawe i-cellphone yami icimile ngenxa yokuthi awukho ugesi uzugcina wabuya nje a few minutes ago. Uma ngathoke Nkomo kuyenzeka iVW igcina sihambile noma nje ke enye inkampani enye yeinkampani ezikhona kuleli lokho kungaba namthelela muni kumnotho ngoba phela siyabona ukuthi ayi ungathi lo daba logesi akusiyo into ezosombululwa njengamanje futhi akubonakali nanenhlansi yethemba nanokuthi nangonyaka ozayo sekusangaba ngcono. Well, lapho sizolimala khona kakhulu ukuthi uVW uqasha abantu abawu-3,500 directly, kanti indirectly ngicabanga ukuthi kunabantu abawu-10,000 abahlomulayo from ukuba khona kwe-VW la eSouth Africa. Bese ngithi uhulumeni angibona ukuthi angavuma ukuthi uVW uhluleke ugcine usupakisha imithwalo wavele wahamba. Kukhona imizamo okuzomela yenzeke ukuze lemisebenzi ingalahleki ngokuhamba kwe-VW. Kanti isinqumo esinjena ngona dadewethu ngibona ngathi sizothatha isikhathi eside ukuze basenze ngoba sebelana for ama-decades amaningi iminyaka eminingi kakhulu ukuthi bangavele bapakisha imithwalo bahambe. So kukhona imizamo engibona ngathi uhulumeni uzoqhamuka nayo abambisane not only with uVW but abanye abakhiqizi bezinto ezibalulekile ezinqala eSouth Africa. Mhlawumbe kungaba yini leyo mzamo engaqhamuka nohulumeni mnumzana uNkomo if mhlawumbe nje ungangichaza unginike nje mhlawumbe izibonelo zokuthi uhulumeni ungasiza kanjani ungafaka kanjani isandla ekutheni mhlawumbe uzama ukuvimba lezi inkampani ukuthi zingahambi ngoba ngiyacabanga ukuthi if ungathiwa mhlawumbe ufakelela ngezemali noma uyabasiza ngengqalasizinda yokuletha ugesi kanjena mhlawumbe into efana no diesel kanjalo njalo sekungafuneka ukuthi zonke inkampani sengeza ngaphambili ke zithi hayi nathi siyathatha imithwalo yethu siyahamba lapha eNingizimu Afrika ngethemba lokuthi uhulumeni ke nayo sezongenelela. Iqiniso dadewethu iqiniso, but I think kuzomela aqhamuke nenqubomgomo ethile uhulumeni ukuze akwazi ukulekelela ama-companies ikakhulukazi la aqasha abantu abaningi kakhulu. But la ngibona ngathi kungalula khona ukuthi uhulumeni alekelele ukuthi mhlambe babanikeze a special tax dispensation labathi hayi cha during this time ama-companies aqasha abantu abaningi ama-companies amakhulu singawehlisela mhlambe intela ukuze sibahlangabeze kuma-cost behlisela intela mhlambe by say 10% kube yi-special tax
dispensation ebhekiswe kuma companies athile. Kanti ke iqiniso lethu uhulumeni nje akahlale phansi ayihlazulule lento kaEskom ngoba uma engakwenzanga lokho bakwethu nathi ngibona ngathi kusasa lethu njenge South Africa lengagcina elifana namhlanje lamazwe athola inkululeko ngaphambi kwethu la sibona umnotho usushabalele, infrastructure ayisekho, angazi kumbe uhamba uvakashele lamazwe angaphandle kweSouth Africa la uthola umgwaqo ubhetsukile, infrastructure ayikho, ibhedlela umuntu usekuthiwa akafike neyakhe imithi ayiphathele imithi yakhe. So asifuna ukuthi izwe lethu ligcine lifike lapho wona sisibuyokazi into ebalekile ukuthi uhulumeni aqikelele ukuthi le ndaba kaEskom bakwethu akube yiyona yodwa into ababhekane nayo baphinde bayilungise isikhathi singakasishaya. Siyathemba ngempela ukuthi ingalungiswa le ndaba kaEskom ngoba phela ikusasa alibukeki liqhakazile nekusasa lezingane zethu alibukeki liqhakazile. Kumele kutholakala isisombululo melana nodaba load shedding lapha eNingizimu Afrika ukuze sibone umnotho usimama nabantu bakithi baqale baphile impilo engcono ngoba njengamanje wonke umuntu ngaphansi kwencindezi, imisebenzi yaphela, abantu banokhwantala, abantu ba depressed njalo njalo. Oweni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ke namhlanje kuseni. Akubonge dadewethu bekuyintokozo ukuba la. Lawa ke mbukeli beku Owen Nkomo oqhamuka enkampanini Inkunzi Investments Group. Sixoxa ke nje ngamahemhemo ukuthi inkampani ekhiqiza imoto iVolkswagen ihlongoza ukuhamba kuleli ngenxa yezingqinamba zamandla kuleli. Okwamanje ke mbukeli ke sinike qu 8 lo ngabe sibuya sibe sesingena ke ehoreni lethu lesibili.